Ngoba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lesiswati la ku SABC. Sithethula phoma eAuckland Park eJozi tindlini tekusakata te-SABC lishonile. Kanti-ke lomuhla angihambi ngedwa, nginalindelwa Godi longumfundzi wetindzaba telulwimi lesiswati lomusha. Lishonile mbukeli njengoba umlingani wami Rebecca sekashilo ke mina ngingilindelwa Godi kanti ngidabe ngithulela dona tindzaba tesiswati ngenjalo bato. Asihlale kito Rebecca. Sekumisiwe qinywa kwe-analogo. Kwatise umncamla juqu bewusemnyango lebewusekupheleni kwalenyanga lesetulu. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lengcungcuthela yemandi netekuhlandeka kumele ibukane nalobugebengu lokucekela phasi takhiwo ncandi temandi kuleli. Sekumisiwe kuqinywa kwe-analogo. Kwatise umncamla juqu bewusemnyango lebewusekupheleni kwalenyanga lesetulu. Ingandelo lephakeme yaseGauteng letinde ePitoli ukumisile lokuqinywa yaniketa indvuna yetekuxhumana incwadzi yemiyalo lophikisako lokhu njengoba ke kusetawubukwa ukuthi kusemthethweni lokucima nobe cha. Lokhu kuta ngemva kwekuthi i-e.tv Media Monitoring Africa ne-SOS Support Public Broadcasting Coalition badvonsele indvuna yetekuxhumana netebuchwepheshe enkantolo evikini lelengcile. Labo bafake ticelo tekuphikisana emncamla juqu banetizathu etahlukahlukene letifaka ekhatsi ukuthi umbuso wephule sethembiso lasenda ye7 kanti lesizathu sithethwe ngaphandle kwekuthathisa la kufanele khona. Umbuso futhi ukhashane kabi necedza lohlelo kwabela sive ama set top boxes kulabaswele laba uthembise kukwenda kungakaphele inyanga lesetulo. Ingano lephakeme ithole ukuthi kulokunye labafake ticelo amaye banikwe lusito lesikhashana. Dikis tetakhamuti takuleli betingeke tikwati kubukela mabona kutse kube kuchubekile lokucinywa. Umphathi welibhange ngodla lisitsha Kganyago uthi kubukwa kwekwehla kwelirandi kusebentele kahle umnotfo wakuleli. Kganyago uthi kusukela kwethulwa eminyakeni lengama-25 leyengcile umnotfo wakuleli wehle kancane. Kganyago bekakhuluma kukhomfa yesibili yaleli bhange ngodla eCape Town International Convention Center. Ibhanke nguvimba ithi elilizwe lifumene amaqithiqithi kumgaqo nkqubo ojongene nokwenyuka nokwehla kwamaxabiso. We enjoy much lower interest rates. Back in 1998, the repurchase rate was above 20%. Today, the repurchase rate is just 7.5%, which is higher than the lows experienced during the pandemic, of course, but well below the averages of the previous decades. Nakuba kunjalo lenkqubo iyagxekwa ngabanye. Ngelixa ibhanke nguvimba nayo ithetha ngohlengahlengiso lomda wesithathu kuya kwisithandathu sepesenti kumaxabiso. Nakuba isithi usebenza kakuhle ukususela kunyaka ka-2000. It has worked, but there's still more that it can do to further benefit the economy. But if you look relative to other emerging markets, which are our peer economies, they're actually targeting a lower inflation than we are, which means if we keep things the way they are, we become less competitive over time relative to our emerging market peers. Lenkomfa iphela ngolwesihlanu. Tingilulama amatya wendaba ze-SABC. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntshavheni ithi iMelika inelilungelo lokutikhethela emanxusa alo latalimele emaveni emhlaba. Ntshavheni uthi ikhabinethi yakwemukelwa nekuboshwa kwetigebengu letingetulu kwa-12,892 eGauteng letisolwa ngekubulala, kwetama kubulala, kudlengula nalamanye amacala labucayi. Le ndvuna beyithula imiphumela emhlangano wekhabinethi lo obanjwe idolo. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntshavheni ithi iMelika njengelive lelitimele inelilungelo lokutikhethela emanxusa alo latalimele emaveni emhlaba ngaphandle kokukhulumisana nalamanye amave. Lokulandzela ukuthi imengameli leMelika Donald Trump akhethe ngalokusemthethweni Leon Brent-Bozell wesithathu kuthi kube nguyelinxusa leMelika kuleli athatha tindzamba esikhundleni saReuben Bridget. The US is a sovereign state, so they have the right to choose their own ambassador. They don't have to consult with us. Ours is when we receive the credentials, to consider the credentials and decide whether to accept and not accept them. Indvuna tembuso tivete kutsi tiphenya umkhankaso longemanga ladvoksako lophula umthetho wakuleli lokusola ukuthi uqhutshwa iSolidarity ne-AfriForum nalabanye lababambisene nabo.
Jabeni uphinze wakhuluma kabandi ngelidzaba lebelisenkantolo mayelana nengoma lethi Kill the Boer, Kill the Farmer. Uthi usalinzele incwadi lebuya kwe-AfriForum lethunyelwe ehhovisini lamengameli. Lendvuna ithi inkantolo yakhipha sijubo ngalolu dzaba. I haven't seen the letter to the president, but I want to give this following commentary. South Africans will recall that the matter of the singing of revolutionary songs that were alleged to incite violence were taken to court, and the court judgment came to say the singing of the song has its context, is not inflammatory. It is part of the history of this country, and it cannot just be washed away. And singing it has nothing, is not an incitement of violence, it's just a celebration of the struggles where we come from. Indvuna tembuso titse yakwamukela kuqinisa kwebudlelwane emkhatsini kwaleli neleJapan kulandzela luhambo lwaseJapan lwelisekela lamengameli Paul Mashatile kule nyanga lesedulumu. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lengcungcuthela yemandi netekuhlandeka kumele ibukane nalobugebengu lobucekela phansi itakhiwo ncandi temandi kuleli. Lenkulumo ya Ramaphosa ita ngesikhathi lelive libukene netinkinga temandi ngenxa yecekelwa phasi kwemphahla kuchunywa kwagesi ngalokungemthetho kanye nalobunye bugebengu. Ramaphosa bekakhuluma eMidrand lapho kubanjwe lengcungcuthela khona lomuhla. Mengameli Ramaphosa uthi kumcoka ukuthi wonke umuntu athole imandi lanele. Uthi kulihlaza ukuthi bomasipala babuyisele imali ehhovisini lemgcini mafana noma ngabe babukene nezingqinamba tekuswelakala kwemandi. Ramaphosa uthi imandi nekuhlandeka kufuthi kube sisekelo sekucala semalungelo elunvu lekufuthi uhulumende asebenzele idulu kwalo. Resolving our country's water and sanitation challenges necessitates deepened collaboration between all stakeholders in the water resource management system. And that is why I'm so pleased that there are so many participants from various subsectors of the water ecosystem. And there needs to be greater cooperation between the national and provincial government, the water resource management entities, and the private sector, as well as the local government sector, to support the turnaround of water stewardship. Leli laqhubeka nekubona inkinga letihambene nemandi lahlandekile nekuwonga. Indvuna yetimandi nekuhlandeka phemi majodina ithi leli lahlekelwa ngemandi labalelwa ngedulu kwa 47% ngenxa yatakhiwo ncandi letitsalamu. Water leakage is standing at about 47 to 49%. It's not good. For the mere fact that, Natasha, when you go down the street, you pass water running down the street, it tells you there's a problem. It's not a problem of water supply. It is a problem of water restoration, because that water is not supposed to be on the street. It's supposed to be in your tap, in my tap, in the households. Lendvuna ithi kufuthi kube nengenelela uma ngabe kuqhubeka nekwehla lizinga lekuphakela kwemandi ekunatha lahlandekile. Kusenjalo umphathi lomkhulu weRainwater Sipho Mosai uthi basenhlelweni tekulungisa takhiwo ncandi temandi letitsalamu. Luhlelo lwekukhishwa kwelikhula eVaal River lubabatwe dishoshovu tetemvelo netakhamuti. Somabhizinisi waseVanderbilt Park Rosemary Anderson lo wafaka sikhalo kukhomishana emalungelo oluntu mayelana nekungcola kwalomfula nga-2018 uthi naleminye imifula lethikamedekile kumele isebenzise lendlela lesetshenzisiwe eVaal River. With regards to the invasive aquatic weed, water lettuce and hyacinth, this time last year we had 280 hectares covering the Vaal River. Today, we've got, a year later, we've got less than 1 hectare covering the Vaal River. And this is all thanks to an intervention by the community who really jumped on very quickly. And then thanks to Minister Mshunu, who really also came to the party, and along with DWS, Rand Water and Rhodes University, we've got a template that really should be copied right throughout South Africa, which works in being able to actually control this aquatic weed, which is so damaging. And we would love to be able to share this with other areas in South Africa that are facing the same thing. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe kunengcungcuthela yemandi eJozi ingabe ucabanga ukuthi lo lokukhulunywa ngako lapha kutawusita yini ukuthi uthole imandi ngendlela lefanele njengesakhamuthi uphendvule kanje.
Noma bangaze babambe ingcungcuthela lena eJozi ngendzaba yemali kude ama-changes la yoba khona inkinga yemali vele sofanayo. Umongameli ngalendlela akhulume ngakhona umehluko uyawuba khona ngoba phela uchazile ukuthi okunye yithina esikwenza ukuthi bese kufelakala amanzi ngoba phela kunabantu abanqamula amapipe ukuze bazozuza amathenda ukuze kuqhubekele phambili bazuze kuba abanye abantu bayahlupheka. Angiboni mina izosiza ikakhulukazi ingqungquthela le elapha eGauteng yezamanzi ukuthi abantu bethole amanzi ngoba kade kwasa ingqungquthela ziba khona kodwa amanzi dololo. Mina njengesakhamiti sasembombela nemaphethelo angiboni ukuthi ingqungquthela yemali itasisida ngoba sesithi lesikhathi sikhala ngemali kwaloku solo bayasithembisa. Indaba yamanzi ibhlungu ngoba abantu abasiphethe sebayenza indlela ukuthi bekhambe ngayo imali. Lokukhuluma bokukhuluma kophelela khona lapho thina somphakathi esidinga amanzi angeke sisizakale ngalutho. Lona ke ngumbono wembukeli iSABC ngeke yethwese ukuphendulela ngawo. Impumalanga Tourism and Parks Agency ithi isayibuyela isebenza njengenjwayelo. Lokhu kulandzela ukuthi isebenzi letingaphansi kwenyunyana yeNehawu tibe nesiteleka lesingekho emthethweni nevikini lelengcile. Lesikhungo sithole incwadi yenkantolo letiyala ukuthi tiyekele kuteleka tibele emsebentini. Letisebenzi tiphelela tikontileka tako tekusebenta ekupheleni kwalenyanga tifuna kucashwe ngalokuphelele leto letisebenta ngalokungaphelelanga. Kusebenta kwendzawo leheha tivakashi kuyabuyela ekusebenteni njengenjwayelo. Lokhu kulandzela ukuthi tisebenti titeleke emalanga lasiphohlongo. Kanti-ke sekwesibili letisebenti titeleka kulenyala letindzawo letigcina imvelo lonyaka. I-MTPA ithi lokuvala kwalendzawo kuthikabete kakhulu kusebenta ngemaholidi. Siyathi-ke ukuthi the long weekend abantu labaningi bebethe eMpumalanga abakakhona ukungena kulama nature reserves ethu. Kodwa nje singakuveta ukuthi sitholile i-court order, it was granted in our favor. Njengoba sesikhuluma i-operation yethu kuyaqhubeka. Labathengisa etitaladini bajabulile ukuthi sebabuyele bayasebenta njengobe lokuvalwa kwalendzawo kwabathikabeta. Is-affecte kakhulu le ndaba ye-strike ngoba bekutholakala ukuthi laba abasuka khashane uyabona njengalabaza abazosupporta laba baya overseas bebeza kodwa bayathola ukuthi indawo ivaliwe. Letinye tivakashi tijabulile njengoba tona amange titsekameteke ngalokuvalwa kwalendzawo leyonga imvelo. It's so beautiful, like it's my first time in Africa and South Africa is so beautiful. Kusenjalo iNehawu iniketwe kude kube sekupheleni kwamabasa kuvumelana nome kuphikisana nencwadi lephuma enkantolo. Wamukelekile mbukeli lesigabeni sesibili setenza batesiswati uma ucedza ngena ukhethe kahle disekhona hlala nathi. Linani lemakhaya latfola tidzingo ncandi kubomasipala lenyukile kepha kuniketwa kwetidzingo ncandi tamahala kwehlile emkhatsini wa 2022 na 2023. Lena imininingwane lekhishwe betelubalo kuleli iStats SA. Lemniningwane ikhomba ukuthi kulesikhathi lekukhulunywa ngaso lizinga lekuphakelwa kwemanti nagesi likhule kancane. Stats SA sithi kunekwehla lokubonakalako ekwetfuleni kwetidzingo ncandi tamahala kubomasipala uma kuchathaniswa neminyaka lelishumi leyengcile. Ngekusho kwelubalo lwabomasipala lolungatsinzani nemali lweminyaka lophele mhla tingemashumi-30 ngenhlaba nga-2023. Tindzatfu tifundza letikhombe kwenyuka kwemiti letfola emanti mahala yi-Western Cape ilandzelwe yi-KZN kanye ne-Northern Cape. Indawo eyingxaki kakhulu kwicala labantu apho abafumane inkonzo zabahala kwamasipala lehlile kakhulu kuzo zontathu. Ibe licala kuphela lokuthutha inkunkuma apho sibone khona abantu bakwazile usebenzisa zonkonzo. Umbiko webetibalo ukhomba ukuthi kunekukhula ekwetfuleni kwemanti nagesi. Kanti-ke bathi imbangela yaloku kwanza kwemikhukhu, kweswela lwati nemfundvo netinkinga tetimali letibukene nabomasipala. Into esibonayo ngabantu abasebenzisa amabhakethi inani lakhona lithe ukwehla nangona lingahlanga ngokomnqweno karhulumente kuba urhulumente unqwenela azisuse kuphela zonke ii-toilets esebenzisa amabhakethi.
asebenzise ezanamhlanje. Ngekuya kwetibalo tetimali tabomasipala tikhomba ukuthi kube nekwehle ekusetshenzisweni kwetindlu tangasese temabhakede nanobe kunjalo linani lawo limcoka kule live. Nasivakashela etimakethe tetimali sithola ukuthi irandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutamidlalo sikhulu sangaphambilini semtimba lo wengamele libhola letinyawo kuleli ISAFA Dennis Mambulu uthi ISAFA iyende budlapha kulandzela kudlaliswa kwaTebogo Mgwena. Mgwena bengakavumeleki ukuthi adlale ngesikhathi bafana ithola neTulu neLesotho emidlalweni wekuhlungela indebe yemhlaba yanga 2026. Kulandzela lesendo ibafana engahle ithathelwe emaphuzu lamathathu. We developed certain procedures to make sure that we don't overlook these things. You'll remember the embarrassment that we went through in 2012 and that infamous celebration at Mbombela. Says if a player fielded in a match is declared ineligible following a protest, the team to which the player belongs will be sanctioned by forfeiting the match and paying a minimum fine of 6,000 Swiss francs. Mambulu tisinqumo salesigameko sitawuqhamuka nelikomiti elibucondzisa tigwegwe ku-FIFA. Article 19.1 is also very clear. It says if a player fielded in a match and or competition is declared ineligible, the FIFA judicial bodies, taking into consideration the integrity of the competition concerned, may impose any appropriate disciplinary measures. Is that the onus is on the participating member. According to the rules, the participating member is responsible for fielding eligible players. Mambulu pale mabhuku lesikhombisa kula mabhuku lasihlana buku ngamela netindlela tekusebenta ebholweni letinyawo. Now these two books Kunasibusiso Mahlalela kulethamba yembili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone Rebecca alishone nakumukela kuzobadeswa ngoba sitiphethe namuhla ehleleni njengoba ke sitawubuka kabandi na ingqungquthela lehlelo kusifunda sayo tengilekhuluma kabani ngato ke ngizobade kusolakala kwemandi kule live leNingizimu Afrika njengoba ke simeme lisekela lengivuna idemandi kule live leNingizimu Afrika kuthi ke sitawubuka singabe ke nake ngizobe kusolakala kwemandi kule live yawuhamba ilungiseke njani ngethuba lokho lesifunda sethu sempumalanga tibiyele ke disebenita ka MTPA letingaphasi kwene hawo namuhla ukuthi ngikukhumbuze ukuvakasha kulesifundza kulandzela sinaba bekunene bathu umsebenzi evikini leliphelile semsakatweni insimbi yesithuba zamadebe insimbi yesikhombisa kuhlelo letiphuma embiteni nzamba malehle Thimba eGoli nakwembukele ekhaya Mbukeli tikucela lapho ke italomuhla asiphinze sihlangane kusasa tikhona telwimi lesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa ungaphuthelwa ke isimo selitulu emva kwetitolo nisale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukela emakhaya sanibonani nasibuka namhla kusihlwa siyabona ukuthi cha la iningizimu yelive ngathi ihlobile kanti emathuba emvula lamahla ngicela sayafika khona ku 80% ikakhulu wenyukela khona lapha eveni kanti ke umoya ngakhe umfike khona ku 10 kilometers ngeli hour babukela emakhaya kanti masibukela ngelakusasa siyabona ukuthi cha nedingungu lecicelo nelive liyofika khona lapha iningizimu yelive babukela emakhaya umoya ufike khona ku 10 kilometers ngeli hour mathuba emvula solabile silenjalo ngicela sayafika khona ku 80% indzaweni letiphakeme kanti ke masibukela ngelakusasa sixwayiso sibuya khona South African Weather Service
libonakala ngathi lithuma kakhulu ke letinye tindzawo lapha enhla neLiverpool emakhaya kanti ke la eLgwini lapha eKZN libonakala kana ngathi ke na kunemvula lematima bule emakhaya sicaphelelo tindzawo kanti ke liyathuma kakhulu futhi la eningizimu yelive lapha esifundeni lapha eMpumalanga Kapa bule emakhaya betha kwemlilo etindzaweni letiphakeme letinye tindzawo lapha esifundeni sesikhulu kunato tonke babule emakhaya entshonalanga kanti ke imvula ematima yabonakala lapha enhla nelive kanti ke nasibuka khona futhumala kwelive la eGauteng iJohannesburg idaqala khona lapha ku13 inyukele khona ku20 Pitoli hlethi khona ku22 Carltonville nayo ihlethi khona ku22 lapha eVernaging icala ku13 inyukele khona lapha ku22 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo enzaweni lapha eMusina hlethi khona ku31 Polokwane icala khona ku7 inyano ku24 Mokopane hlethi ku25 Kibelabela hlethi khona ku26 lapha ePhalabura hlethi khona lapha ku30 enzaweni lapha eMpumalanga esikhukhuza hlethi khona lapha ku30 emva kwaMatina kanti ke eMashishini hlethi khona lapha ku23 kanye neMiddleburg eMalahleni hlethi ku23 kanti Caroline icala ku14 inyukele khona lapha ku22 eMkhondo nayo ihlethi khona lapha ku22 eKwaZulu Natal lapha enzaweni lapha eRichardsville hlethi khona lapha ku26 kanye neThekwini kanti Kroonstad icala khona ku9 inyukele khona lapha ku20 singena khona lapha eMpumalanga Kapa bule emakhaya enzaweni lapha eMthatha hlethi khona ku24 Maletswa ihlethi khona ku22 Ncube ucala ku11 yolo 26 kanti lapha koNtsholi ihlethi khona lapha ku27 emva kwaMatina lapha endaweni lapha Tshonalanga Kapa eCape Town hlethi khona ku29 Worcester ucala unyela cala ku16 inyukele khona ku31 Beckford hlethi ku27 kanti lapha eGeorge icala khona ku13 linyukele khona ku26 emva kwaMatina esifundeni sefile esikhulu kunato tonke babule emakhaya abavakasheli lapha eUppington hlethi khona lapha ku33 Springbok cala ku16 inyukele ku29 Calvin cala ku13 anyukele khona lapha ku30 lapha eDR hlethi khona lapha ku28 emva kwaMatina kanti mathuba namahle emvula yabonakala riyonza babule emakhaya singena khona lapha eFree State lapha enzaweni lapha eFrankfurt hlethi khona lapha ku19 emva kwaMatina Kroonstad cala ku16 inyukele ku22 komhlethi khona ku24 lapha eWephana icala khona ku12 livinyukele khona ku22 nakhona kanti lapha enzaweni esifundeni sefugcina eMahikeng hlethi khona lapha ku24 Rustenburg ucala khona ku18 anyukele khona ku25 kanti lapha eTaung ucala ku7 inyukele hlethi ku26 Vryburg ucala ku17 anyukele lapha ku25 kanti lapha eTosca lihlethi khona ku28 buka ngathi lokho lemphathela kubulela kuhle etinhlelweni nanti lako nisalane kahle